Erokamano nya Joyce kawadhi nyimeni ji prauchiel kod adek omaki kitudo gi kod ng'anyo manyo bage gwenge ma Isulu e kar chung'od bura ma Ikolomani ka ng'at machielo wito ngimane e kinde yudo thieth gima koro kelo kwan joma osewito ngimagi e wi tulono nyaka 4. Magi timore e kinde manyuola mar joma nyo wito ngimagi kod moko kuom joma nyo maki ka ywago reyo e wi gima giluongo ni obila tiyo kod teko mathoth kuom jogegi kapod ginyono kar tiendgi ni winjruok malong'o nyaka keti e ka giyiene kambi moro amora kunyo mula e alworano. Tulo manyo muoche kido bila ko jodak ma Isulu e kar chung'od bura ma Ikolomani kaunti ma Kakamega owe achiedh nade maduong' e alworani. Mwandu manego gi poko yangi okethre skund sekondar kama romo nyo nego bagi kod duol mar NEMA mar kawo pach jopiny e wiye ne kambi mar Shantam biro kunyo mula e alworani. Gima nyo muojo rakruok e kindo bila kod jodak ma otamore ni kambi no okuny mula e alworano. Kalura kod obila nyaka sani kwan joma osewito ngimagi ochopo ji 4 tok ng'at machielo wito ngimane e kinde mano yudo thieth. E od thieth mar kaunti ma Kakamega warado kod wede mag Conrad Ashioya. Fundi bao kendo wuon nyithindo 3 mawachore ne ochiel gi magina e kinde ma Nyerik odhi e duka. Tulitoka kwa nyumba saa 12 asubuhi tukienda kutafuta riziki ya kawaida kama mafundi. So vile tulifika kwa site kuna vile kifaa kimoja tu kwa nacho ikiwa ni tape measure. So Ashioya nilimtuma aenda alete tape measure kwa muhindi. Vile alifika kwa muhindi baadaye nikashtukia mlio wa marisasi ikipikwa. So kwenda huko kuangalia nikapata ndugu yangu ako chini amepikwa risasi. Anyuola ni koro dwaro ratiro ne wuodgi magi wacho ni onegi kata obedo ni ne onge kod tudruok moro amora gi tulono. Vile nilipika simu kama dakika 10 hivi hakuwa anashika. So baada dakika kama 20 ndio ofisa mwingine akashika hiyo simu. Akaniuliza wewe ni nani? Nikamwambia mimi ni Edgar. Unaitaje huyu mwenye simu? Kamwambia mwenye simu tulikuwa kwa yeye na yeye kwa kasi. Then nikamtuma tape measure. Nampikia simu ashiki. So huyo akaniambia huyu ndugu yako ako mmoja Kakamega. Hebu kuja muone. Watusaidie tuone ni nini kilifanya mtoto akauliwa. Na kulingana na kama tuko na mfuruko ya maandamano, sio lazima mtu auliwe. Mtu anafaa shikwe, ayuko ndani, aulize maswali. Kwa machiele tesendo bila ma Central Kakamega, anyuola kod wede mag joma nyo maki otieno manyoro, yuagore ewi meko makamano magi wacho ne okoluo chik. Tulikuwa tumelala saa 8 usiku. Tukasikia mlango inapishwa, mabati inakongwa, tufungue mlango. Wakati tulifungua mlango, askari waliingia ndani. Wakachukua watoto pamoja na watoto na papa yao, wakawapeleka nje, wakaanza kuwapika. Nikawauliza kwa nini mnawachapa? Mimi mama nilipewa kofi, ile kofi ya ajabu, nikarudi kwa nyumba. Watu jana usiku walikuja kwangu kitu saa 10:30 wakaniambia tena waliniita tu Mama Alan nifungua mlango. Tunataka Alan. Nikauliza kama mnataka Alan, jana vile mlichukua Alan mbona hamkunirudishia? Sasa hivi mnakuja saa 10 mnaniamusha. Mnasema mnataka Alan. Alan ni mtoto innocent, tena alikuwa walimtoa kwa mpira akicheza. Mtoto wangu hata ajui mambo yenye inaendelea huko. Imagine mzee over 55 years ametolewa kwa nyumba na amepikwa kama mnyama. Hata saa yeye anatembea akilimbo, amefura hata mikono. Jodagi karakamano merenyono katien gini winjruok makare nyaka keti ekagibiro yiene kambi mora mora kunyo mula e alworano. If the government has agreed with us to mine gold, they must advertise the tender all over the world. And whoever wins should be brought to us. Kitu yenye inaumiza watu wetu, agreement. Tunataka watufanyie compensation, tufanye agreement nao. Tujue ni wapi tunaenda ama wanatupeleka wapi, lakini hawataki. Kamano bende obila oyango ni gisema ko ji prauchiel gadek magitudo kod tulo makamano kapodhi gidhi nyime kod timo apedha. Tuko na MCA wawili ambaye tumeshika. Hao ndio walikuwa na dish pesa. Sijui kwa neba nani, lakini tutajua tu. We are coming for you. We have today arrested 53. Yesterday we arrested 10. That's a total of 63 persons.